ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Usiaisia ni na wikwatio kana ni watindanesa wakatano wa umonde ndio thocha ndini wa Vilingi wa Mauvoo. Ini bena la tukumbanisie kwa ukubi. Ala tukumbanesie ni pamwe na bunge ya 13 kwambisa sikalo ciayo wakana wachu mwatu endete. Kalima mbuinza umakuende kukanu methi wa memedho maikaveno ulusanini wa itheka ula uende yekisioni kiu. Ene ndi kwikwatiwa kulikanga muvukone mbeange chumwa tuendete ngali sia ukuisio ngelande visya ukui. Na nzama ya makanisa va Kenya NCCK kumwenda Musumbi William Ruto atangaza nzama yake ya maminista. Vilingi wa Mauvoo. Nina ukethia na udhocha nyeni tawa Robert Mutuku na Kesha Rondinda etwalila Mauvoo wa kwanzia ya Meko. Bunge ya 13 yikwatiwa kwambiriza sikalo ciayo kwiwakana wachu mwatu endete wa matuku 29 mwaini u wa kenda itina wa Musumbi Dr. William Ruto kutumbithia Mauvoo makwitia kikaloki kikatwaiwa kana kikwatiwa kwithiwa chabamwe kwa mbunge ya kati na ile ya Senate bala ikambia mwendo wa saa 8 na nusu cia muthenya bala Musumbi Ruto ukaumia uneni wake wa mbevyu. Mwandiku itu Josephat Musimi nukwelesya mbeange. Itina wa mbunge kwithwa kithitu chawe achumwani kithelu yu Musumbi William Ruto ethiwa ikomana namo wakana ukite thini wa kikaloki mwana cha kuvingwa mbunge isi ili mbunge ya manaithiwe kithitu kwenana na article 104 ya katiba kanthi yitu ya Kenya. Amwema mbunge kuma ilembetani ya ukamba nimanathanie kuthukuma mwene nthi undu vailite maiwetakana nime uthacha ukulio mbungeni nikana kinandu cha CDF kitungiwe. Yuma speaker mambunge isili mbunge nene na mbunge ya Senate nimavangite kikaloki mwana na Musumbi William Ruto wakana uukite sikayo ni sia kuvingwa mbunge isi sieli rasmi va musieni wa Ilovi. Mbunge ya kuma ukamba ni manathanie kuthukuma na Musumbi William Ruto nikenda mukamba atetheke maiweta kanathi ni vinda ya mukamba kwitha serikali ni bunge hii ya 13 ikwatiwa kuthukuma miaka 5 yukite. Josephat Musimi, Vilingi wa Mauvoo. Ukani omuvyo ni waumwa kwa amwe maenendi alamethi tumayosa ithekasi ya serikali maitungite tasio na kuthoesya enendi kisioni cha kivuthini kilaki mbuinzao kibwezi cha udholoni wa Sua kauntini ya Makueni. Ndini wa kikalo kila chatwaiwa kati wa maofisa kuma serikali nene ya kaunti na enendi kuneni ya mutuo kana mituo sokoni wa mbuinzao enendia ni makanwa maiketi kile kuvenwa Ilovia ni amwe alamethi itwe meingi ise itheka na methi itwe maimakenga. Kennedy Mulinge na livoti. Ni sinema manela kusiwa itina wa kikaloki kati wa NND na maofisa maitheka sub-county na Kibwezi kuma serikali ni ilanene vamwana ila county. Itina wa NND ako mandhoka nando alamethi tumaimate ilungu sia kitheka kicha kivuthini kila kimbuinzao ni county ya Makueni. Nala elimome kati wa methi tumayeka over thokona na meao uthatu ulio kila muma NND lamanate ilungu sia kitheka kicha ekambe wangili umwe itina wakutheiwa ni maofisa akana cha serikali hindi cha mundu mbene yando manoka madlanganete mananganete ngilile ile na twa aze kuma omonde ola wezu no nananga ngilile yake ama nini na nyeke go na ile wadane kuatea ate mundola na munengie nondo ama nana nangi wanzabe na twa aze munane we omonde lazima tuseme enough is na mundola manenye katele siake sia kuenda akadhete kulota abanda ajue mambo yake imekwisha and that one must be done.
valano mieka utamivitu valoti kala naoneki wakati wa serikali muvitu wa kaunti ya Makueni na shirika yemwe akiembene wa eka maana ili kati wa ngili umusi ya kithekaki kutomeka kuwete melati ya kimaendeleo kisioneki mama enendhelama venetu ilovia ni anganganya maike yangu atameote wa kisio kila kina ateli kithekani kimeenda serikali kulikila kati nikana matedhe wa kutunga mbesa sio kavidiane oka uenendhi maenda enendhi ange maikete kile kulika mutekoni na kuotewa munda uwa serikali uno rithi wito ulatwa ilite kwithi watu itania ithita enendhi na kwikia projects ila ikatani waninsi ya wasito ila siukite nundu bekana kakasia wana kaikulia ethi wa mwaina kisio taki niki mwagele kilie chathi nikana ithi twisa kuthina kwa uni twakulia nikana ketha be kindu kiende na mundu tesa kibuthi kiungamwe immediately nikunekiwe agreement if in there former governor Professor Kivura Kibwana that kisio kebe kisio kilisiwe free the community medical na county government twiki IPZ etagetiete kuandika anaka site wangili muonza twanenga na myana makata lwazu sana zuzu tutaziacha mauya MCA wa ward ya Ngumo ila kitheka kiki kalile muthiani Mwangangi nola evikete kikaloni ki na kaenda enende kusovia miondo isio ya serikali na maisovia na nganganya asume mavena ilovia makengetwe nimeotewa itheka isu ando matabu yale moteza kibuthi na mewe makanwa kuma muthi kwa kibuthi ne yakata ne yathela kibuthi ne mali amwene nthi wa Ngumo na kibuthi ne mali itu ne batu mazema pia myako ne batu tetha sema ndo maingi namo kwa unge wa cartels maota kibuthi mewe ngewe tu ne yakata ne yathela na ndo twase na munene twase na dio ando le molika baki the can ito meweza matambi mamia nikenda makani ni chao ni meao na yuithie kuma muthi ngwa kibuthi yakata na ni mutabia nende na nimusunga mali nundu ne yenu na mo sunga mukakulwa ne nzawa senu Dilivotia Mutongo TV kuma Ngumo kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Ngwatanio ya enengali cia maratu vaile mbetani ya ukamba letwa ni atanga samadho wa meo ma ukui alamethi wa maitumeka kuma wa kwambililia wachu mwatu endete maweta kana uoni kumana na kwambata kwa dhoa wa mauta na spare parts cia kusovya ngali atongo ikwathukanio ungwa ngwatanio ima tongo ewe ni mwene kivila wo Onesimus Chalo nimeenda serikali kuthinikia madhoa alamethi twema yambata kila mwai nikana kutangia enenthi kuma ngalamani nene ya mikalile. Daniel Mwangala na Mauvoo. Mwene kivila wa ngwatanio ino ya Lower Eastern Transporters Welfare Association Onesimus Chalo ndane na Vilingi wa Mauvoo numbula kana nimekwithiwa mayongelela madhoa ma tikiti kwa kilungu cha miongweli yulwayana kumana na mwambatu wa madhoa ma mauta na spare cia ngali na nondo serikali ndondo enesa kweka na ndo maitu ne maendelea na ukwata asara nondo ne mwese ila mauta mambata siendo sionde sienda siambata kwangelekanyo spare parts twithindukane tukethea ne siambatie twathi kuthoa taili kana ila mini tires twithea na sione siambatie o ilula tweka service naguo twithea ne wambatie ko twino ndonge tweka eka kwa adjust madhoa maitu na tuombanete bamwe na after consultation ni to adjust madhoa maitu madhoa ya meu twa betu kithia umonde meenda me effective kuma matuko meongwele na thanthatu ma mwai wa kenda ulana wa kwambelelio yo ukete niwe madhoa asume kwambia kutumika officially yukuma kwa kwambelelia wa matuko meongwele na thanthatu mwaini u ene ndhiva ilembetani ya ukamba kitui masaku na Makueni meitha maila simika kwa ivande vinzao kuma matuko meongwele na thanthatu wa kwambelelia mwaini u kuma na mawali ukuala mekiwani ngwatanio ino ya ene ngali cia matatu letwa route ta ya kuma Machakos Nairobi ila ni route main ngali la nene kana buses sienda sikwena na dhoa wa silingi maana ile na sio 14 sita kana Nissan sienda sikwena na maana ile na miongo 5 kuma Masako kuthima Kuweni bus sikwena na maana ile ya miongo 5 na sio Nissan sienda sikwena na silingi maana 3 kwa ngale sito ila sienda Mombasa Road kuma Ilobi kuthimo Tito one day tweke ya bus
sikuana na shilingi maana nyanya nasio Nissan ila ne 14 seater sikuana na shilingi maana kenda kuma ilobi kuthi Kibwezi matatu nene sienda sikuana na shilingi maana monza nasio Nissan sienda sikuana na shilingi maana nyanya route ya kuthi Kitui kuma ilobi bus sienda sikuana na shilingi maana tano nasio Nissan sienda sikuana na shilingi maana monza kuma baama saa kuko ya Kitui Nissan sikuana na shilingi maana nasio bus sienda sikuana na shilingi maana tatu masako kuthitala ni shilingi maana eli uneni uno wa kuota mbao ni mwene kivila wa mkwatanio ya ene matatu ukamba wa Makueni David Makali undumwa na Clinton Kioko ulani muandiki wa ngwatanio ya letwa na lama ilisekana vena vata munene wa silikali kuisya mathoa nikienda kumobosya ene nthikuma ukunoni wa wambatu wa mathoa na ingi kuobosya uthukumi wa ukui. Sietwa ni David Makali ni mwene kivila wa ngwatanio ya siya matatu siya Makueni, that is Makueni Matatu Association na siekana mauta ni mabandie na akuwa maitu ala tumendete muno ebidie withi you know to adjust mathoa tisi kana uchumi ni muthuku okwa ka percentage kanini techasia kana serikali we so the sia mauta na ito still nitusio katu consider withi you know to not the sia oifia siuka kuyania obalaba ilile nundu obiasala ni muthuku twithuku mata loss vikule serikali itu ya aslas nundu ideni the aslas alama kweli isisi undu uwa mauta nundu ni mabandie muno na wethia kana mwene nthinu kwene mubinyeke na ithie atandithia maukui ndiwetia binyeku muno tiasia kana serikali ikakushin mwene nthi katolangila thoa mauta no thesia thoa ingi nikenda ukethia mathoa maina binyia mwene nthi. Daniela Mwangila, Mutongo TV, kumuva kiwanzani cha ukui wa bus kauntini ya Muvea wa wima wa mwi kaunti ya Makueni Kwisila ve director wa wima wa mwi Dr. Steven Ndolo ni waikithia ona kutuika ni mosete matambia maukoni ya maleve campaign ya nzanzo ikuwa ya corona namba ya enenthi ala mosete nzanzo ino yondi muno. Dr. Ndolo eweta yu meithi wa maitumia tongo imama kanisa na masilikali kuthuthia enenthi ni kana kuona kana utalo wa enenthi alame ukwata nzanzo ii ni wongeleka nzikayoni siya kwisuvia na tulinyo tuwa corona. Caleb Chalo nukuelesya akinene mukawani umwe va musini wa wote itina wakikalokie mwana na ene yanda kunena nisya unaicha wa nzanzo yekuwa ya corona ovamwe na maundu angi makiima wamwe. Director muveani wa uiti kaunti ya Makueni Dr. Steven Ndolo ni wawetakana serikali avanie kaunti ya Makueni inengane nzanzo kwa ilungu ya miongo monza yuluwa yana kwa andu aima endipikia ya vaunu ilungu ya miongo itatu yuluwa yana ya andu aima alama kwatite nzanzo yekuwa ya corona na kitumini kiu na nundu uya uenda ngwatanio kufikia kiwango kila serikali avanie yini maketo maete vamwe ene yanda tathoko yuma serikali alani makibo na nini mo ovamwe na ndongo isia kanisa na alama etha makimatethesia kunena nyana mwene nthi ulota sanzwa afikia na kwiyumiliana kukwata nzanzo yekuwa tumekutana na wanahabari, tumekutana na wakuu wa dini, tumekutana na maafisa wa serikali za mkoa kama chief na sub chief na wengine ili kuongelea kuhusu hii chanjo ya COVID-19 na tumeona ya kwamba watu wetu wamekuwa hawaendi kupewa chanjo namna inavyopaswa, na kwa sasa katika kaunti yetu ya Makueni ni watu 34 kwa kila 100 ambao wamechanjwa, ukilinganisha na tunapaswa kuwa tumechanja watu 70 kwa kila 100 na ile tumepewa na serikali. Kwa hivyo watu wetu wamekuwa hawakuji sana kupewa chanjo, na tumekutana ili tujue ni mbinu gani tutatumia kufikia watu wetu ili waweze kupewa chanjo. Oenge Dr. Ndolo no wetakana kikalo chocho mundioni chazisya undu metha makithuthia ene nthi ma Makueni alama vikisyo kuwa miaka 30 na kwambata meyumilia na kukwata ithimi yulwa mawauta kanza na kisukali tanzia mwe yakuikithia kana ni metha na evinda ye laisi ya kuita mawau asu alama akwatikana akiweta kana ni laisi mawau asu mamaneka tene kuitwa na kuvoa. Tumeongelelea kuhusu mambo ingine ya kudumisha afya kama vile kuhimiza wananchi wetu wa Makueni wakuwe wanaenda kwa hospitali, mtu akifikisha miaka 30 aweze kwenda kupima mambo ya pressure, mambo ya sukari na ile tunaita cancer screening.
ndio tuweze kuzuia hii magonjwa tofauti tofauti. Kwa hivyo kutokana na hii mkutano ya leo, tumetuma hawa washiriki wetu kwa wananchi na watakuwa wakikuja kuwahimiza kuchukua hiyo chanjo na pia hizo huduma zingine zenye tuko nazo. Isaso ya kuthuria ene nthi yuluwa ima wa mwiva makueni ikweto mbau ni kundi ya USAID for Better Health yimwamba ni kundi ya Anglican Development Services Eastern. Caleb Chalo, Motongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kumava kaunti ya Makueni. Mubea Caleb Chalo nundu wa Mauvoo asuna hindi musiaisi atu ambo ni umomba nini itu siyokethetie na Mauvoo mbiangi. Saingi ni wikala nthi ukekulia indi andu makengania chao ngembesa ni kundiri yunyaga switinye nakuya onanga kuduma ni onanga thingira ngwata ndiuma mbesa ata ndina mbesa na wenda ni kyata maunika na chao ubungu we maisha makubi tuesaidhi ya njamaa umwo kwenda iyita timukuna ka umuthuku muno nundu ni lazima ulilikane kila kindu na wolwa nu ni wekanga na amaku kila wachumwa kwambia saile na nusu cia wiyo wawona mwaye kuyo ndukambelo nywa kiwu nundu utuku ndambia wewe buyamba unguru wanya makuyu na wanywa kiwu mayutha ukiaibu nyeni tawakasena ni muthukumi wa account uya kwa education iko nthukuma na ciana cia muthembo tite thia cia kuinenge bursaries ukana kagenda ndiko cheki oyu o mituki kacio kaende school ka report na ciana ila ingi na thimithia kiameva nienda umabetanga nie na beba wa mukuka pio pilo ele kilungu cha kase kamundu kebata na maisha ma metolio na ubungu keduke mauta mangombe yes usuwekie na ukiwanzoki wina mbesa yuhiti what you want Nova Motongo TV ngwatanio ya mukamba Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. We nuthito ithino mauki bothukanyo ndo aisomanya niva ukatethekia yithio mwana ndo sungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvose mau asu meukuthinia ni maita mauta mutamboko itausianda kana alzas kwambatwa ni ndakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingime na machines ya kisasa ya kuthima ndakame yaku na kumana kila uwaite mena mauvisi isione siki bothukanyo sivo kibwezi matu muingi wote emali tala mutomo na meru ingino mathoke ofisini wo ulawi masaku kuthengiania na Titot Hotel utai wa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni walete marod kulianilia na Maximum Miracle mavisi amedha mavingu wetu kila muthena wahingino makulisi mukusena nambani noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela email ni yo ilani info@mouteverestcures.com. Nina udhocha ingi mseisi atuendeye na kumanithia ayumbe mambunge akati yumenda musumbi Dr. William Ruto kumeta na kauni ula uendeye yuluwa kinandu cha maendeleo mailio mbunge kana NGCDF maiweta vena atongo imasilikali taminisa wa kinandu Ukuria Tan matende ya usio usumbi wa Ruto mainena muthinyani wa muthia wa Mauvoo sio machu mwakimwe yuluwa uthukomi wa mbunge ni maweta vena cheva kinene kikunuite metho enendi kethwa kinanduki kiithi wavo ndini wa mbunge ya 13 Benjamin Mwaka nukuelezea iseso ya chuma kimwe ya Mauvoo sio yuluwa uthukomi wa mbunge ithila kwi umundi ayumbe mena ukulu umwe wa vatavyo kwa President William Ruto mena likilile na kumeta na kaona muvyu hula ukumbile kinandu cho cha CDF
maiweta amwe ma maofisa serikali ni ta minister wa kinando basando ukulu ya tani mena kielelo kithuku kuvalanya uthukumi wa ayumbe kwa kumavata mbesa hii ya tani handike yembunge ametavitie ike kwa chimbesa hii kumana na mwalyuku na utrio wa Supreme Court. Musumbe no naisekana we no ku support CDF yende kwitha ipo na kwa utu ina moyo mwingine kwithwa the highest office on the land ni wetete kana no ku support nondo ayasia ai muyumbe kuri CDF na ai muyumbe kute CDF na ni wisi kipa thukanyo na mwana no nato nengi assurance yake kana no kutethesia na no ku support CDF yetha ipo ni kulia Musumbe nondo yuni wekalile kibila ikenda Kenya mekeze kwa siai CDF yumiswe ila Ruto President Ruto wosie kibila ni mukulia nikenda likilile kindu kino na nikenda national government CDF itonye kuendeya itonye kuteria mwene nthi kwa huku ya tani ningu mutavya umundi ambie kumbania makalatasi make na mivuko yake na tukula twake tula twikala ofisini enuke mapema nundu ofisi usi ni wa mwema nundu nenesi mheshimiwa Ruto president wa Kenya nenesi ni wetete CS ungi wa treasury ukwelewa ni mathina ala mekuya misi kwa andu na nenesi kana CS usu nukunenga mbesa cia CDF imaweta ona Supreme Court yelumia na kulena na kinanduki nimeongeza uvya ingi imbya na kukemea kimeao CDF ikatwika ndiko na baithwa budget ya serikali twabika ba mbunge nindu manyaka na heshimiwa methe ya mekindu kimwe bai muswada ubita ba mbunge CDF itatungitwe tayari ni twende no sisi ya ni tusobisie komiti ya mawakili majumbe ala mawakili nikenda tusisie nikenda withe baadaye CDF mwa o waimbia ndo nesokwata thina tola muku lakini kwa oyuyu mbesa cia CDF no mpaka siumwe. We have the numbers. We only require 234 members in the chamber and I can assure you none of the members we have in this parliament wish to be away during that amendment. Kwa ayumbe nikana kuvetango kwa mbesa hii kuitia mathayo ma amaniwa na mnisi mbinge muisioni munene wa kuvatwa kisomo maendeleo sektani sio sesei na kundukungi vathukanyo ni sektani hii ila kinanduki cha CDF kithukumite wea utavithika kona cionthe cia nthi kusiana mbingi siekala misie siekakulungwa sikekala musie na kisomo kikasioketi na siekala musie imini hata itwazioketi na akamba muno akamba na cia akamba niki nikwithia cio ngimethia na cash crops simatethecia kwa kwithia ni makwata mbesa cia kumia bisi kila kingi isa mwiso sitego imini na yo project ila sinaendete na osiyekwa kwa kwisa kwithia na white elephant projects tunaumia campaign ine na andu maitu mana tunenga mapata maingi muno pio mapata asu maskulu mekwenda kwa maskulu ange maombokete oketha sione cia ombokie ma ciana sikwenda fees obisini pena list mbewa ya andu 3,400 sikwenda ovete wa constituency cia kuya kitwi sithwa na mathina maingi muno nundu be ciana mbingi muno cisoma na mbasari na be maskulu maingi muno makitwe na mbasari na me maofisi maingi muno ma chief makitwe na CDF Oni umwe wa unenanya muvyo hula ayumbe amekwatwa makaunenanisa kikaloni cho cha mbevyo cha mbunge chumwani chukite na wengi kumukonya President William Ruto uneni no akwambe na mbunge wakana ukite nake ngukulia nake Chief Justice Martha Koome ndailite kunene akindu kikotini nondo inie ko commend undu wa CDF au kindu kiu cha NGCDF ya 2015 kikotini na kikotini kithia chalite kunenewa ambunge yuni maminukilia hisesothi ya Mauvoo sio yulo thukumi wa mbunge na mete ya review kwa kumathukuma enenthi nthino wa mbunge ya 13 wonanyo wakana nthino wa sikalo ciambe cia mbunge cia vikia kwitwa chumwani chukite meithwa mete ya review kutwaisya uthukumi wa mbunge dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava musino ilovi nyenito wa Benjamin na mwaka
Mwene kivila wa ngwatanio ya atandithia mailavu na mikawa bandhi ya Kenya Simon Njoroge ni wakulia serikali kubetanga mwamulo ula inawetie wa kuangala koti kwa atandithia mailavu na mikawa. Njoroge ni waweta utandithia wa ilavu na mikawa withitwe utekwikanesa kumana na ukono wa corona na ngalama ya mikalile ila ithitwe yambata muno kila ivinda. Vala wa mukulia mwandiki munene wa ngwatanio ya kutetea mavata mathuko mikotu Francis Atwoli kulikilila na kuikithia biasala si atandithia mbewa kubini wa serikali kindu kila kitonya kutuma mapinga biasala sio otondo. Onesmus Chalo okueleza. Simon Njoroge na ula ni mwene kivila ngwatani ya dhose mambana mikawa bandhi ya Kenya na ula watambuka kauntini ya Kitui ene vila maa dhose mambuki kuma kauntini ya Kajiado na Makueni kutua isionenanya na dhose mambuki na ene vya sala siambana mikawa va kauntini ya Kitui hainena nandiki Mauvoo va musini wa Kitui na weta mwamulo wa serikali wa kuangala koti kwa atandithia ama vya sala siambuki ni wakuna munene na kumavinye atandithia uwe uketi na serikali kuweta kuangala kilungu cha dhandatu katano itatu cha koti kwa atandithia Mauvoo Wambuki. Today in Kitui, because Kitui is affiliated with Balita, we have 54,000 members, and we are worried that we know from 1st October, KRA wants to increase tax of 6.3 in beer, water, juice, motorbike spares, as this industry, if you remember very well, 2 years ago we had closed down. I want to urge the government, today is a time to have a conversation. If anybody wants to increase more tax, and already mwananchi wa leo is still crying, can't pay the house, can't be able to buy flour, can't even be able to fuel his vehicle, it's a high time that you call Balita in a meeting and we discuss and help what can be added or what cannot be added. Njoroge ni waweta biasala wa dhosi wambuki uyithitwa yikanesa kuma wa corona walika bandhi ya Kenya na serikali endele kuangala koti kwa atandithia The MP today is getting 800,000. The PS is getting $1 million shillings. The CS is also getting the same kind of payment. Why don't KRA cut those salaries for them to increase? And I'm pleading the president and his deputy. Mulisema serikali, the bottom up. Let us give Kenyans a chance. Because today, wapale wako, they still feel they are fingered. And I'm also calling on board SG, Waleba, Atwoli, siasa imeisha. Let us come back to work. Let us go back where we were to tetea wa Kenya. Ukiongeza ushuru, I mean, you are closing down this industry. Na kimwene kivila wa dhosi ya mambuki kuma kauntini ya Makueni mwandu asumta na ulaya tambaniti na Njoroge ni waweta biasala mbingi si dhosi wa mbuki ni na vingwe vinda ya kukitano wa corona serikali ndele kuvinye atandiri akwedhia biasala ite dhitwe iye kanesa kwa vinda iyasam. Manukia kitino ke kwinda bamwe na athuko mienzetu mabao na association. Na tuukia nikienda twinde pamwe tunene serikali nundu wa ushuru ula mekwenda tuwepe wa 6.3% kuongela pala tueyu tuwepo ya serikali 6.3% mweka tuongelele nikienda maluki ama thugu na maikoke kwa chao kwa mbasitu. Ndeni mamwenda mwandiki munene muviani wa kutetea mavata maathukumi kotu Francis Atwoli alikirira na kutetea atandithia na biasala cia mbuki bandhi ya Kenya. Na mwatandithia mambuki kuma kauntini ya Kitui matongo ni mwene kivila huo Eric Mwendwa Mutinda ni makwatamba uneni wa Njoroge mayenda serikali kuma mdhavala ikumia ilovia ite kuangela koti kuya atandithia ama dhosi wa mbuki. Waya serikali inene ndikatuongelele ila percent njia 6.3 kwenda kuongela kini. Ndo ready to ya umeu tuna umete muno ibinda ya corona na twinezo recover from corona atuona makwani. Tawone na tuloni tingi watu wazie ibinda ya corona. Azije na thukumwe mbaune na abutie ine na round danza tu I guess danza tu. Ilabu zia miongo ngili miongo la kindu oitie tu 10 ngili 10 round tine tutiti. So no do mete. Ingine maelesio kono ula methito maikwata biasala ni ukuma na kwithia mayiva ndevi mbingi kula kwi serikali na yokana kumanenge uthei wa kutwa isia biasala wothosi wa mbuki. Dothei na ndo amenda amoti cia mbuki ine cia mubango wa kando tutajie juma aba
mbugi zizila zilikalini na makuka kuthenya andu magila kumema kwata ko unengenda nzela izila gizima kila kilwela jwa ubo wa ugetu bazizane na jama tote ndeto kuno twe ile twe bajiage na joka jena license na mundu jine license di na no kwetela mbaka kwa jikale na kunengo mwana agwa no ile tekwe sales and marketing atuteyoge because we get the stock onto our doorsteps kuyenda atu manjoge lobby tukwata oge gidwi Wanawiyo vane makule gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makao Malombe kunenge athosi ama mbuki mwanya wa kwithwa nthini wa komiti ila thini kiandivisi ya mbuki delivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Na hindi kwa Mauvoo asuma kwa neti ilavu na mikawa buwe tukilangithi wa Vilingi wa Mauvoo nye nita wa Robert MUTUKU na Sharon Ndinda atwa lula Mauvoo wa kwanzia ya meko tukuendea kuidhiwa na weekend ya kwaila tiwanesa.